ya ke yung ile kung kinong kaya yo yang jinjok kemudian berom. Nama upai pak ulah baik ulah kuat ibangala ni the voice of the people party. Oh, kumbang juang keleng ngan ong hang ni juang kejaga mental. Pila mana sati ni kinong pila mana empat syariah. Amne ni nomor empat ini yang bagi ada dalam bawah. Dehi menempat syariah dan raya ong hapreng kecil arti. Wala na pinang ardatin, reytang gaway ka mga watpat kentay, kataprimpat persya. Kabamot, ngikom kipat ba angin penskam, yang kecimot na jepakat. Kamba ka VPP kampanya laban sensya, nginumpat kento ewen. Nre onay nga aylat, yang yang skam na dumenta. Kabuan election, ngin penjok yang VPP, nginumpet show siya kanyang, nginumpet show siya kaman. Nre hadu mga voice of the people party. Kadayok ban sinsya, badan u arbu pra, pidai ban sedangkan ban bisa, yangi kumpipat ban kibasta. Sampai kan, nadu arbu pra, kaya kicikne kecik, lalang yimla, badan yimtre, kumbangnya keren, upai ba udah ban bread, yangi hadirin kata, badan orang itu anam dan menung balik kayu upat ba nangi syakma. Hendrai nama bagi kipat ba hadirin kisan pausnam, yimtre aban rajin kelam. Dapat election ya numero sansnam dapat election ya uju. Kami ini uju ekmi cikelayu kan. Marga ini don't come. The voice of the people party kaperta banwan rakyat ke cikela. Bandai nama iswa banwan rakyat ke cikela. Agak sensyara kala. Ila trail kum ke segmen pilih teli ya ke chat riu. Dan pun kibang yang baagan syano lelapan pilih teli ya ke chat riu. Kumba perkat kita kinong alam kumbang iba hibing mene abanye teli ukasi kabo rem ngaduriak akini Islam kimale ban krem yang jindon kam jong ke teli apre ukhrem upnar upoy war maram lingam bagini ka wai ke chat mandri ukasi bat kata kalau wandur menta kalau long kesutra lingo ongan haba the voice of the people party katam haba di nyong teli di constituency hangte po giant hills kay kamagani ka sarkar kalale ka ayom nang tang MDC kalakot andray kinang pinjalan day namar kata masong ini MDC pemerintah kini MDC kibala syusi jubor ka sarkar hadir ka ayom terikam kalakot lada day mga tanda tulok manong simsyo Semoga nanti lakut ke orang trade. Dari nomor kita kenal. Kim saya ban le yang nunggu, ban penipu, ban le jubor. Wala lupa ba orang peni. Hagan election MP imat Kim Pak Sutu. Bau pat ba orang dan rai pa ban pret iki. Ban kinum dan bentasu. Kalau menurut kita seluruh beginum job election show, nanti sekarang nama kata tahu, bam mentah kabarang ilo ni. Terwat kabarang sai kapor. Hari tu MP, agapor bangalong CM apa district council, bat bangadai menilai ke MDC, nama nam cukup menilai election MDC. Lapan goreng ada di pat ba jual program. Pada nama job MDC ngak claim tulop MDC. Namnai ibu baadan beruspa ringam ko aban bang armal. Ngatip mau pat ba ubun uduk ukurdu. Namla bane tangamal banang bangayo la Ngila biyo sigut kilap ban kamay spa pamhaw nray ngirum jiet nga bagong kata di pat baru. Magatong ga jungi kalong kumno ban kli ban titilang ikipat ba hakayo. Dahil naman kataraw, voice of the people party kalakaran siya. Baka nang siya, iki MLA, iki MDC, jongka, baging trekam kontrak, lari baging lang kisupplier, aki trekam sorta rin. Yan siya. Lala pintre, iki may pakikam, kibamdan ka jire, upay pa, pismat, piret, uwe balik kang iti. Piri-chiri, uwe balik kang iti. Nari baging lang kontraktor, supplier, yan siya, kontrak. Nrai menta ki kontraktor ki bubun ki biokam namar lagi MLA ki minister ki nakalalong ki kontraktor ki dalang jong ki prio bagian putri kami ki kam jong ki baro
Ba't kini kimapun ki kontraktor kina kalong kita ki subkontraktor jong kini ki kontraktor jong ki minister. Hen ka jing perlu kam ka jing perlu jam ham ta ko shite. Den war ta raw ko ki pa ba. Ni don kam ban scam ka jimut ke jepakha. Manginum bakala om tam han MP yo don ki bas smooth Kumbas rutu bakla kini kiwe meta dradek election showang election yang lain poi shulu tu PPP saumut ke beli kaya kok banjok MP kaya fair ke MP election na kaya beli kyo dradek pat election MP dradek PPP pat kyo katu ka election MP kaya fair na MDC Andala training ke PPP yang MDC kimsong katong MDC kaya fair man MLA. Arpo prau pat ba on sa pagi. Mo pat ba ula fair si siya mataban jiya ng hikma. Magkumo na ray na doon ta, ula ray halo ka bakot at arpo prau. Katagay kabangi mo ikwa ikipat ba ako din mo. Dahil naman kata-kataw, nilek keleng-keleng, ban pini, baga jingkray kam juga voice of the people party, kam naitang sisin sans na mga por election. Nginumwat pat ba kam haga por election, nung nilek mani siyam mani kindu, mani pat ba hagi por barok. Ang pat judan kiseng sign petay, kiban ni ay kumlay, yung pat ba hadin ka election, lepa julak na. Ang pat judan, makaningin ka rin ka voice of the people party. Ka party ka magkampaya ka yung party. Humbang ilong, ka kam sacrifice pa kanay ka ba kam sacrifice pa kanay ka ba ni hap, banda na sana yung pa nin persyang kukipat ba bi jongan. Ban pendep, ya ka ka ba nila tren. Namar, ni sutu, balitang na magasinsya ka kanar ka bakul, kabala sa isin pa, panay chikaman. Ang hindi kindiyak singawan sa border area, ay isang sot panpet ni Gibril Gijuni. Ki kasi Gijuni ki masyong siya jaga kaput ki syong apa dengan jengrit mensir. Hiyang ipo maurong keneng na hisyong prakasi de. Dadan babaklaro ba yung roy may penhe sadam. Basmo ba dengan syong na jong. Mting ino. Msnga panre na de pilet pet jo. Iki paradok ki prasam ki bransi jaga kaput. Pinis na iki. Salpo sedang tam kelaya kejelai kejel. Nilanang hial, nilanang revolusi. Pat kalau ke iki basuk pangai. Dai orang ni don kam. Ya bi pat apa pun di pat lagi scam. Banyak scam lagi. Banyak syak lagi kinang. Makan boy kepo. Maka jia syak ke ji kanam nong ke balai nei. Yimi kumni orang tanga jimun to jungi. Nai ban sando de lawi ke syai. Jungi langdi ki mandi ki junga Ijopi. Oki pai babi, don kam namar kata apa pun kemau ini hagi jingwai Ijopi. Don kam ya pun kemau ini hagi jingwai Ijopi. Babi pun perkat kumru mani haban ya jangan takkan limci keme.